क्षमा करिछु सेपरि आक्रम ओ गौरव जुगे जुगे तुम प्रभु এই সময়ে যে প্রভু জীবিত প্রভু প্রতিষ্ঠা করিবার নিমন্তে প্রভু এই সম্মুখে দণ্ডায়মান তোমার প্রিয় দাস প্রভু এই কার্যক্রমକୁ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ଆଜି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ पिता पुत्र पुणी पवित्र आत्मा को नाम रे पिता का विमोचन करूछु से এই গৃহକୁ উন্মোচন ମାନଙ୍କର ତାଲା ଖୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ कंदे कंदे साना ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେବ ତହିଁରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମୋ ସହିତ ବାସ କରିବେ ପୁଣି ସେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବି ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଏହି ନବନିର୍ମିତ ଗୃହର ଏହି सदा प्रभु मो परमेश्वर मो अंधकार को आलोकमय करिवे मध्य लेखा जाए गृह प्रत्येक अंधकार शक्ति नाजरित जीशु नाम दूर हेबा निमंते एते बेले मु पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम प्रदीप प्रज्वलन करुछि समस्ते घर को आसतु आपण पूरा